Khulumkha tai jotona lamsugo norokno haino hai tai kaisa video tini norokno chung phunuknai Kashba Kalibari mung khanaya ke bakrina phiakhaba jotono kaham khe o thaino naina musuk phano nugya phano tongkhana je naina musuk nairok nugya norokni bagino o video eba khaba je nugjak norokni bagibo o thai beleno kaisa naithothok thai chikon phano o Kashba Kalibari matayo kabangma luku rokno katal kaijang nairokni simi chengui manusirok khlaijang nairok thangui matai khulumohni koktoma chungbo nokhor laikha fungni 8tani simi rajakhor agolini simi jung gonta kaisani bisuno o Kashba Kalibari thangui soikha 34 kilometer hai nango Agartala simi jung malkhungbai kagui jung khorktham dol o thayo thangui soi mani hingke o thayo thangui soi mani tamon tukha norokno o video ni bisingtibo tisagui phunungnai naidi norokbo good morning phun kaham onek din ni por malai lekha jung khorktham tongo to bwskang tei ko newson tongo Kashba Kalibari planning to atino Kashba Kalibari Sipai Jalaba Matar Bari thangnani ani bagai first time Kashba Kalibari Matar Bari to ani nokgana nokni mano daily o jagatino laisho gocho to Sipai Jalabo ani bagai kasam no but Kashba first time so nornobo phunungnai thangui tongo sung tabuk fresh morning o bohogo maikrei obviously matai khulna hangka bohogo maikrei tirok to boi thanda khlai bokhano shanti khlai thangna nago so जों ताबो थाङै दङ ओके नरनाबो फुंनाय नाय दङ teruk khlai habui tongo Kamalasagar ni Kali Mandir newson se kaham ke saimana atirok o jaga phaikanai ko pair of phalnai rok enki posno nuhunui tongo phadi hnei sing kintu saimia magnanri no rangman ma paino tobo nuhun tongo bro angke जों teruk khlai hablainai o jaga o sini je main boss gonna mention khlai mia जों boss mention khai hanga onek mane problem nai mane bin bagai sin bagai si abagai जों mention khlaiya so teruk khlai जों habui tongo o jaga o so phungnai narfa bisyo habui o jaga o samai alase tabo ani kulo nukhana borok bahai ke siri khoglai tong pera paidi hnei borok roda asake borok tektorio o jaga phaike no aba same Matar Bari thangkabo pera siri khogma hai o jaga same condition so newson ki first time da ang first time so newson bo first time ang bo first time no o jaga so nai lagena thangoi berai nai norno phunungnai nai tongdi jong tabuk teruk paskau hai o jaga anu klong nokna dukan line no norok pai mani yagolo teruk khlai ko yango abongkha mondir mainly so abo hapung kusungmano hapung kusungmao kagei o jaga mondir o jaga thangai norok pera bazarok khulumnai borok khulumui mataino khulumui prosatrok rio to jungbo abo haikeno processing prosatro na bagino jaga phaijai ko newson tongo yango bo photo boi tongo click khlai sini boss no but boss no to phunungmia jeta mainly kok ongkha abai phunugya so okay jung hablainai narok phunugana hathai no belena hathai kusu skawo jaga mondir tongo yango norok ni mankhana bahake naithothok ani sound thangya oi tong I think asuk pharang patok khlai jaga mondir tongo so teruk khlai phaidi newson besara mobile chagui ma tongkha kosto roi tongkha bono so teruk khlai sing tong skaw kai tongo just mutai khulumna bagai
আগরতলাनि सिमी नखर माने আগরতলাनि सिमी जों ओ जायगायाव कयटा बाजि प्राय 9:30 बाजियो सो प्राय घंटा 1.5 घंटा नांनाय नर्मेलि फाइके तो जगह फाइ नखा बेलानो टंग कायसा फाइ स्पेशली जरा म्यूजिक वीडियो रो शूटिंग खालामनाय रावनि बागै कायसा काहाम लोकेशन होनाय मानो आनि बागै तो फर्स्ट टाइम ओ जगह ओ लोकेशन सबायखा इवन न्यूशन तब कैमरा चाबि तो बबो फर्स्ट टाइम नंनाय सो बेलानो कायसा नाय तो कायसा फाइ गोबां एकदम माइंड फ्रेश खालामनानै बागै जेहतां पहिलानो सागा माइंड फ्रेश खालामनानै बागै हिंगे ओ जगह फाइ मानो नरक नउइ मानखाना yang tola robo maybe o jaga mela rokong na mela bufur gong ang ta bo saimiya but ang jesu saiman sa bisio waisa mela go to uklu go kaisa puskini tongo o jaga thangai berainai so narano phunungnai naito bahai matong ka sadi gonta to goi ekdom khasarang thaka so newson bo first time so newson sagrani bo anamang sa ubuno bo sagra gana ta sagrani bahai sanai bolte kaham nong kha pungai siri hai kaisa motaino doson khai mane ekdom bakha fresh thaka ya ekdom mind fresh ang thaka ne first time ba kai wasapa nuya khuba adon aitei khai mane yes so sini special guest na to sung phunuk lai mi hai na special guest na sung phunuk mai abo phunuk ang kai sin bagai asubida khana am bagai norok soya oi singon nai tungde arok de tong saimiya matar barini haike arok but tola goto phayo kobang boro ronor lukhana still boro phayo location of family be phayo ke friends rok be phayo dol rok be phayo o jaga phai borok jajar wish rok tong na abono borok Kashba Bari ni matai ni thani khulongi borok abono wish rok no borok sano maybe kebani manushi rok to khobo phailayo katal Kalibari ba kaijak mani yagolo borok abo khobo ma dal bidal borok rok no phayo जों तो just abo beraina hani phaimani mind na fresh paina hani phaimani so phari tolao nokholaine naina arok ditong je nungma moto to jaga o arok ta sekrai but main point is yang go border tongo yang Bangladesh border gana camera na koine purna bagai yang go border gana but tui belai no clean honi mana clean but arok asukrai jeta matar bari puskini rogo abo hai nungmani jaga but tukuna bagai hingke fresh mind khaina bagai hingke fresh ongna hini ang khaklayo so jar beraina musungna jar phaida musungna narok phai beraiban berai baikha puskinio thangkha matai khulum baikha but jeta final kok ongkha bohok shanti to jagat shanti so bohok shanti khaina ni khaika o jaga newson tongo newson sengana kade bohok shanti khaina bore sengte oisa bohok no okhirna bagai thangpinai next location bahai matol khasakrani bahai ma tongane guri paikha hangkai pet shanti sin sai gale shanti khaina to bahut aram no bosai manu am bagai sinta boro phai jana bagai malai kini actually tamo o jaga phai jetani obijjota ba experience honi sai mano borni o jaga asu borok rok phaiana I think aboni bagai uklogo kobang ma sathai nokrok narok borok kri asu sini o jaga bo still kri hai tofna mo morning time ni bagai jati ong khang saimia but jeng jehetu agartala bo back khaina na abai morning time o jaga phaimani so let's see tamo sathu thong man busu jarate thok jamani por saiman nai normal phurogane senta bajai abono finally song Kashba Bari motamoti mai chakha rest khlaikha naikha tui bai tuiya thangai naikha सबसे जगह स्पेशलिटी और लोकल बड़ा रबे कॉक्साई जेटा आं साइमन का आबंखा
ভাদ্র মাস তারপরে নিনি আশ্বিন মাস আবহাওয়া ও জরার দুইটা মেলা কত কটন দङ ও যাওয়ার অলওয়েজ নো বরক গ্যাদারিং বাঙই দङ হিংকে নর্মালি আড়াইটানি পরে গ্যাদারিং বাঙো হনি বরনি খুঁকতেছেন খানাকা তাবো তো স্টিল 10টা 10:30 মর্নিং টাইম আবনিफ्राय আসুক বরক করে বাট ও জায়গা ফাই যেটা নুংমানি বিষয় অংখা ইয়াং নারা অংখা বাংলাদেশ নরক নুংনা আমি ক্যামেরা বাই সো ইয়াংও বাংলা হারি বরক রব কিন্তু নাই দङ নরক না ফুংনাই ও জায়গা আবংখা পার্কিং এরিয়া সো নর্মালি যেটা খাই মানমানি মতে ও জায়গা মেলা অংখে কিন্তু বেলাইখানে বরক বাঙো গাড়িবো বাঙো আবাগৈ পার্কিং এরিয়া বাসু কত ইয়াংও নাইদি ইট ওয়াজ স্টিল আবো বর্ডার ইয়াং সাইড অফ বাংলাদেশ नि नरक नरक बुझावना बॉर्डर एरिया नि बागै प्रॉब्लम काइसाना ओ जगह नेटवर्क करी सो प्रॉब्लम काइसाना अबंखा नेटवर्क नि प्रॉब्लम सो अदरवाइज जति फैमिली बे बेरायनानि मुसुखे स्पेशली जरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तंगनाय नरकनि बागै बेरायनानि मुसुखे बेस्ट प्लेस आनि मते या सानानि नंगनाय किसा प्रॉब्लम होइबना अदरवाइज ओ जगह फाइ जति टाइम स्पेंड खालायनानि बागै हिंकाबो बेस्ट प्लेस नि आं आनि बखाखा रिव्यू रनाय तो नरक बाहाय नंगजाखा भिडियो अब नरकबो कमेंट बॉक्स सारा तापक दी जरा फेसबुक नायना हिंके पेज न फॉलो खालाय दी शेयर खालाय दी यूट्यूब नायखे तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब खालाय दी